Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king piyesta ng Santa Maria Faustina Kowalska, metong abirhen. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie D. Cao, Kura Paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Abi-abi tamong miyampang kaniting banal misa at adwaning grasya ning Diyos, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. King Diyos ning kapanayan na mangat mo, kaya katamo king sablang tula, ampong kapayapan, king kasalpantayanan, king kapamilatan ning upaya, ning banal na Espiritu, mantabeya, kaya kayungan. At keka antimurin. Mayapayabak po kaya kayo. Mayapayabak po among. Abayan tala, ding pakamalantang talaturo at kaniting aldo, manibat September 5 at kaniting October 5, king month-long celebration ni National Teachers Day. Mangintulid sanang kining karelang bukasyong tengwanan, makanyalang miyantabayanan, anak katuturuanan ban sumulong king belwan at kabiasnan, at mikapami katagon sanang datang impanawon, managumpe king biye at makanya makasaw king pamilya at pati na karing aliwa. Adon misan ping grasyang pakayap ning Diyos kaniti misang kaya katangyampang ban king pami pakayap ning Diyos maging dalan ban kanita. Milinan mo namang pami katagon ban agawa nung naming dapat at makanyan la namang mekad aturuanan ding aliwa ban agawa mo naman nung naming dapat. May tipo ng timong pamilya ng Diyos kambiyan kapanaligan ipaniga po tamo ing patawara na katamo ning ipa uling mitmuya king kamo ampong ganaka. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mikasala kami keka. Gino, bakit may kaya kaming pakalulu ampon lugod mo. At ibiyemo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya kabang gaganakan ming kapiyasan ng Santa Maria Faustina Kowalska, adon ming asiwanda ka kambening lugod, at akamtan mi ingga na patula, kapamilatan din kayang alimbawa. Iti adwan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo, ang mabibiyem pon mag-ari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo karing tawo Galacia. Kalabas dapamu ding 14 abanwa, kanita kumigbalik pa si Bayo Jerusalem. Kaya beke Ibernabe, tiki kya naman itito, minta ko ka rin uling pepabalo na ning Ginoo kanaku, ing kailangan kong munta. King pribadong kapulungan daring pamuntok, pepalino ko karela, nung makanano kong ipanaral karing pagano, ing mayap a balita. Depat ko iti, uling pigaganakan ko, king ing kasalukuyan kong daraptan, o ing depat ko na, era kilalanan. Ala na lang digdag pang bayo, king sinabi ko,
Nune, kilala da pa, king ing Diyos, yaing tinuldo kanako, king pangapanaral na, ning mayap abalita, karing pagano, antimo nung makanano neng tilduan manaral karing Hudyo, i Pedro. Uling ing upaya na ning Diyos, pepalyaryana kung maging apostol, para karing pagano, antimo nung makanano yang megawang apostol i Pedro, para karing Hudyo. Inya i Santiago, i Pedro at i Juan, akikilalanan dang kapamuntok. Kilala da, king ing Diyos, yaing minye kanako, kaniting makapasubaling misyon. Uling naniti, gelaman wanda kami, ikeng adwang Bernabe, antimong tanda na ning kapareho da keng talapagobra. Pika sunduan mingan king magobra ke karing pagano, at ila naman karing Hudyo. Ing bukod mong inawad da, yapin ing emila kakalingwan ding pakakalulu, at iti ya naman ing pigkapilitan kung daptan. Inyang dinatangya i Pedro Antioquia, selang sangan ke, king durungutan daring tawo, uling tutong masala, king magkamaliya. Bayo lamiras ka rin ding mapilan at tawong tinubod ng Santiago. Ugali ng Pedro, ing makyabe mamangan karing kapatad apagano. Oneng pangaratang dareting tawo, mengilagya at enabisang mangan, kayabe ding pagano. Uling pitatakuta nala, detang makapanig, king pangasirkunsisyon daring pagano. Mekyapusla, ding aliwang kapatad a Hudyo, kang Pedro. Mekitukiya pa, patina i Bernabe, king karelang pamagkunwari. Inyang ikit ko, king ingdalan at tutuntunanda, makalisyaya king katutuan at tuturunan ning maya pabalita. Sinabi ko kang Pedro, king arapda, ika metong kang Hudyo, oneng ing panugali mo, panugaling Hudyo, nune panugaling pagano. Inya, nano ing matulid mo, para pilitan mo lang manugaling anting Hudyo, ding pagano. Ing amano ning Gino, Salamat King Diyos. muntako king mabilo gayato at panaralye ing mayap abalita. Munta ako king kayatu at panaralye ing mayap abalita. Ikayong sablang bansa ing Gino puryanyesa. Puryanye ikayong sablang tawo ketiking yato. Munta ako king bilog ayatu at panaralye ing mayap abalita. Uling maragul ing lugod na kekatamungan at ingkeyang katapatan manatili kapilanman. Munta ako king mabilog ayatu at panaralye ing mayap abalita. Parangalantaya ing mayap abalita. Hallelujah. 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 Inggenuman tabi kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa ay ba't kimaya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Geno. Misan, Yesus manalangin niya king metong alugal. Inyang mayari niya ing metong alagad sinabi na kaya, Ginoo ituruyo kaming manalangin, antimo yung depata ng wan karing kayang alagad. Nga ng Yesus, nang manalangin kayo anti kanini ing sabyan niyo. Ipa, misamban niyang lagyo mo, datang na saing pamag-ari mo. Dinan mo keng pamangan, aldoldo, at patawaran mo kami karing kasalanan mi. Uling, patawaran mila naman, ketang kaya kami, mi kasala, o mi kakasala. Mo ke yarap, king mabayat, akapagsubukan. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapuryan keka o Kristo.
nandin may agkat kung bendisyonan niya ing metong eskwela at karin king parokya, king Bondocville, ing Dr. Igmedio A. Bondoc Elementary School. Kaya kaya doon daring talaturo na mabendisyon la naman, lalo na kaniting Aldo, pag masusyanding Teacher's Day. Pamag-isam itong king month-long celebration ng National Teacher's Day. May kada kikilalanan tamo mo ang ulaganing bukasyon ng pamanuro, maging dala niya ban kanita ating mipakayap, ating mipanwanan, nung miturwanan niya yung tao at agawa nung naning dapat gawan. Dimdam tamong king may basang ebanghelyo, kay ba't nang menalangin Jesus king metong alugal, metong karing kayang alagad ng dinapit at inyawad na kaya, Ginu ituruyo kaming manalangin, anti mo hindi patanang wan, karing kayang alagad. Kasanting po tang ing metong ataw at inyang papasyag, kaya donan niya at itimayap. Inyawad ning alagad ing miturwanan niya namang manalangin, kawangis ning depata ng wan karing kayang alagad. Ating ginulal talking ebanghelyo, penusignani ning kayang alagad, uling agad-agad, nga nang sinabing Jesus, ning manalangin kayo, anti kaniniing sabihan niyo. At tirune, ing panalangin ay pami. Ganak ang tamong king ebanghelyo, bayo na lepitan ning alagad Jesus, at yung metong alugal, manalangin. Mekad kayo ning mayakit no makananok kalagwang turwanan ning ginu, ing alagad aminyawada, turwanan ning manalangin, uring niya mismo, gagawa na iti, iba't siya paking metong alugal, menalangin. Mapaliharing paganakayang babiyan na kiyakatamo ng ebanghelyo, na masakit tayong ibing metong abagi, nung ala niya man kiyakatamo. King pamanuruning gino, metong yang piyalimbawanan, bantawong kayang tirwanan, king biyemi panwanan. Panagkata, babiyan na kaya katamo, niting banalamisang darawon tamo, kaniting pamigunam, ing mayap pa kaya donan, kaya katamong panusignan. Mapaliharing imbalang metong kaya katamo, kaniting misang darawon, atin yang kaya donan ing metong at metong. At sana kawangis na ning alagad ning Gino, king ebanghelyo, kita mo man sana, king kaya katang kaya donan, misa nakatapang panusignan ning apong Gino. At anting pamamyapugit, pasalamat ka rin kapatid tamong talaturo, king pamagmasusining National Teacher's Day, kaniting Aldo, anting peka culmination ning month-long celebration, niting mesambit lang kapag masusyan ning National Teacher's Day. Nasa aking iyang pang ining kabatasan na kinunta ko, kingadleng acrostic, talaturo. Ting metong maulang misyon king kayo sa natengwanan, anak ang tabayanan, sukat laping miturwanan, lugod king amanot dapat tutuyang mipatutwanan, antimong kadwang pengari king tungkulang gagampanan, tapat king kasiwang yampang agyang king oras ting kainan, gusto namang masubok, midinan sanang sikanan, responsabli pang sumuyo, ban magaral mi panwanan, uliniti, talaturo,
lubos lang may bendisyonan. Nandin kay bat nitang amanon kong blessing ning Dr. Igmedio A. Bondoc Elementary School, karing King Bondocville, King Sapa, Santo Tomas. Kakwentuhan king principal, Ma'am Rachel Pangilinan. Ako tangko nung kumusta ning pamanuro, ngayon mag face-to-face na lang. Yung sabi na okay mo, pero metong dang atuklasan, ngayon mag face-to-face na ring anak king pamag-aral. Anyang iases do ring anak, lalto ring grade 5, itang karelang kagiwan king pamag-aral, alimbawa nung ketang reading ability do. Sabi ng Ma'am Rachel, mig-stay la ketang nung nano itang year, level da, nung grade 2 lang, yung tinukulang lang pandemic at ngayon grade 5 la. Itang karelang reading capacity. May natiriya ketang bayo mig-pandemic. Kanya sasabihan ng Ma'am Rachel kanako nandin, bala mo, re-review mila pong pasibayo ring anak, tuturuanan milang pasibayo. At may ing pamanutok king pamag-aral, makanitaya kawulaga. Lalto itang maging disadvantage na nitang ginamit lang module, o may kading aliwa online class, aliwa pa mo rin itang face-to-face, makatutuking talaturo, antabayanan na ring anak, at makanyan lang midagdagan at king belwan at sumulong king kabyasnan. Makanita kaulaga king behing atin tamong akakayabe, miyan tabayanan, miturwanan. Inginu, metong yang maestro. Karagula bagay king ebanghelyo, ing kusayang linapit, ing metong ayalagad at papaturuyang manalangin. Naman makalingad ing Ginoo, king pamanuruna, atin mo namang naman bisang makiramdam, atin namang naman mo namang bisang maminto. Naman mekad masasayang ing tuturo ng Ginoo kaling tao, pero karagula bagay, nung ing mismong alagad akayang tuturuanan, ing makabuklat ya kay sipan at kapilubluban, at mekad mas kanita maging malagwa na mituruanan niya ing metong nga tao at makanyan niyang sumulong king belwan at kabyasnan. Kaniting misang darawon tamo, adwan tamo ing grasya, nung makananong king kaya katang pamibiyebye, manatinitang makabuklat kay sipan at kapilubduban, ban malagwang mituruanan. Panupayayo po, niremind na akong Brother Charles, gamitan tamong ngening misa yapin po yung paraking kapiesta ng Santa Maria Faustina Kowalska, Birhen. So dapat maka-white pong vestments. Siguro kayang tekstong Kapampangan, nalayo pa ka rin, anyapin, nandin king parokya, maka-green ko, karaniwang panahon. Akalimang ko naman ining message ng Charles, kana ako napunitapen. Usually kasi remind na akong Charles, paganakana, wining kaya katamong misa, at patitang vestments paganakane. Kasanteng nung ating magpaganaka, although ketang kanakong kabilyan, siguro nga kupen, uling king parokyan din, kaya ginamit, iting kapiestan, uling ketang gagamitan na misal Kapampangan, uling lately, pa mo ini, alayo pa ka rin. Nya siguro makanitang may tatak yung isip ko, kalingwan kaining tiro ng Charles kanako. Mikal grasya sana, lalto, atin namang magpaganaka, atin namang tuturo kaya katamo. Pero sana itang manatili tang makabuklat kay isipan at kapiluluban, at itamo kakalingwan, nanuman itang masanting at maya pa, mituturo kaya katamo. Maging dalan sana tiban kanita mi pakayap tamot king biye mi panwanan. Adon ngining grasya ning Diyos, lalo na't kaniting misa mi pagmasusyan tayo yung kapiesta ng Santa Maria Faustina Kowalska Birhen. Mekad gagamitan niyang kasangkapan ng apong Ginoo, Santa Maria Faustina Kowalska, banmisan pang mibulalag, naking pamaglugod ng apong Ginoo,
atin niyang babye pakalulo. At dake na ning panalangin na tiro ning Ginoo kening alagad ape paturong menalangin. At patawaran mo kami karing kasalanan mi, uling patawaran mila naman detang kaya kami mikakasala. King pamanuruning Ginoo, king pamanalangin, metong iting pamikatago na miyakad siya mantalanan ng ginuban kanita, kilalanan, numakanano yung mamatawa ding Diyos, ang tingib pa, kaya katamong anak na, dapat king metong abanda, ing medidyan tamo namang pamikatagon, ban patawaran la, ding mi kasala kaya katamo. Maragula bagay king biye, potang gagawan tamo'y metong abage, at iti mas malagwataya namang ituro karing aniwa, kawangis ting dapat ning Ginoo, amen na lang king metong alugal, at kabudlepitan ning kayang alagad, agad-agad ning penusignan ning kayang kayadunan, tirwanan ning menalangin. King pamangilala miyakad karing taong minantabi kaya katamo, at nanumang masanting at mayabdang tiro kaya katamo, makanyang tamong yening ipagpasalamat, ganakanlat misan pang manyawad bendisyon. Makapost kitang metong ikit ko king Facebook, karing ka na akong metong parishioners, metong yang komi, i-Akisha. May paintago nining kayang ima, metong yang elementary, public elementary school teacher. At kitang post na extra ko pagkitang letrato, kasi kaya biya ko lang kitang letrato yung pamilya. Sabi ng anak, pasalamat siya, iking minuna kong maging teacher. And you're the best nga na ning anak. Karing kaya katamong talaturo, king pibale-bale, pengaring migkapilit at magkapilit, turuanan na katamot ng tabayanan, ban sumulong king belon at kabyasnan, ketang kapag nasang king biye, managumpe at mipanwanan. Misundu ing paman ng tabi karing eskwela, at ding kadwang pengari, ding talaturo, king pamagmasusi, ning National Teachers Day, king kaniting manibat September 5 hanggang kaniting aldong October 5, misan pang ibiyang ulaga, pugyat pasalamat, karing pakamalang talaturo. At kawangis ng Jesus, ang maestro, makayan sanang magsilbiyang may papirimbawanan. Nung makananong tuturwanan alalapit, panusignan king kayadunan, lalo na't ing kayadunan, mayap neman, makakayap. Bigit lalo na yung may palapit king Diyos, king pamanalangin. Makanyang tamong yan, ing adon ing grasya, ning mayupaya. Balita mo man gamitan ng katangkasangkapan ning apong Ginoo. Banturwanan dang lugod, mamatawad ning balang metong. Pailalam ngayon king gaburyaning Diyos, ning kaya katang kapag nasan, ita mo ating maya pa kaya donan, ngayon misan pang arapaning Diyos, mi panusignan. Pag anakang lalakon ko kaniting pamigunam, metong yang panagkat, ing maya pa kaya donan, kaya katamong panusignan. Na sana ita mo man kawangis ting apong Ginoo, mayap kaya donan, ding kaya katang kayabet, maging ding aliwa, agpangking kaya katang kagiwan, ako tamo sanang panusignan. Para gulabagi, nung nano maning kaya katamong papasyag, at mayapang ituro ka ring aliwa, mayakit at mayakit ya sana, king kaya katamong mismong pamibiyebye. Adon yaning grasya ng Diyos, ban makibat kening panagkatatanaga, mayap kaya donan, kaya katang panusignan, tintang sukat turuanan, ban king biye, mipanwanan. Espesyal talang ipangadi, ding pakamalang talaturo. Mekad, may gumpisa ka rin kaya katang pibale-bale, ka rin kaya katang penghari at makatwa. At karagula bagay kaya tang milabas ang bulan, may pagmasusya niya naman ing pabulan,
para king catechetical ministry. Anong nuring pakamalang katekista balo tamong maging talatruda ning kasalpantayanan, megit lalo na karing anak ban iyanad king kasalpantayanan at isadya king pamananggap king sakramento ning kumpil at mumunang pamakinabang. At hanggang karing eskwela, talaturo, tuturing kadwang pengari, makanya na siyang maging kasangkapan, ban kanita, anak katuturuanan, king biye, may panwanan, at may kadoyan, ing kaya doon ning balang metong kaya katamo, nung makananutang may panwanan, at makanya nakatamong misan pang panusignan ni ngapong Ginoo. Maya pa kaya doon kaya katang panusignan, tintang sukat turuanan, banking biye, may panwanan. At adwan ning kasopana, Santa Maria Faustina Kowalska, banking lugod at pakalulo ng Diyos, maging talaturo na katamo naman, karing balang taong akakayabit akakautos. At paganakang babiyan na kaya katamo ning panalangin na tiro na ning Ginoo, naitamo man sana at tatanggap king pakalulo ning Diyos, may papatawaran king kaya katang pamikasala, ing mabiyasa mo namang mamatawad, karing kaya katamo may kasala. Manahimik tamo king makoy da pinandit, at misan na pangganakan, yabe king pangadi, ding pamilya at pakamalan, kami ding balang tao nga kayabe at kakautos, lalong-lalo na, ding taong kaya katamo, memyang mayap palimbawa, anya king mayap ng amano at gawa, pakanyang tang midilin pamikatagon, sumulong king belwan at kabiasnan, at nanuman ning kaya katamong mayap pa kaya donan, makanyandang panusignan, at irasa tutok ng esasawa, bata mong biyan tabayanan, kabang daragul, hanggang tutwa, miturwanan tapamurin siya, ban agawa, nung naning gusto, nung naning dapat, ang makaparikil. Bananting miturwanan, king biye, lubos tamong mipanwanan. Iting kaya donan, na sana misana pang panusignan, ingapong Ginoo. Talakad ko ngini para king panalangin ding malda. Manalangin tang taimtim king ipatang at subanwo, ing kayang anak Yesu Kristo, pengako na, nano maningadwan nyo king ipaking lagyo ko ipagkalub na kaya kayo. Nga tamong manalangin, Ginoo ituro mo keng manatili king panalangin. Ginoo ituro mo keng manatili king panalangin, para king banal a kapulungan katolika, maging metong yasan ng kapulungang taimtim manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo keng manatili king panalangin. Para karing sablang bansa, datang yasa ing kayaryaning Diyos busaldangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo keng manatili king panalangin. Para karing daralan kasakitan, lalo na retang niya pektuan king COVID-19, at tagpuanda sa king pamanalangin ing kasnawan ning karelang panamdaman, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo keng manatili king panalangin. Para kay katangan, mabiyasa ta sanang parati at matampang manalangin antimo ing tiro ng Jesus. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo keng manatili king panalangin. Para karing sablang talaturo, kaniting kapag masusyan ning aldoda ring talaturo. Manano na sanang tanggap lang dakalakalam ring talaturo at lauslob itagulaling ing karelang sarili, karing karelang estudyante, karing ega naganang lugal ning pamagaral, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo keng manatili king panalangin. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live. Karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo.
ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. At para ka ring kapagnasanda, ring kapatadtamong magmasusi, King Aldo ning Karelang Kebaytan, lalo na di Glendale Garcia, Kathleen Guevara at Adriv Henson. Iulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatadtamong meyango na bye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19, antimurin ring meyango bye Camila Bangit at Gloria Barredo Bangit. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili king panalangin. Banking pa manalangin, medinantang pamikatagon, akit ta abalo ing kaburyaning Diyos at pagkapilitan ting daptan. Banking banantaude, miturwanan mo naman, ketang makaparkil ang agawa ning balang metong king balang Aldo ning biye at maging dalan sana tiban lubos pang mipakayap ang biyaning pamilya at ding pakamalan at king grasyang pagkaloob ning Diyos mo makibat ka rin kaya katang kayadonan makanyantang mipanusignan at lubos pang mipanwanan manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili king panalangin. Oy paming at subano king kayang ganaka ipagkaloob mo sa ring kayang kayadonan. Datang niya sa kayarian mo, karing puso, ring sablang tao, itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mo. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin kayo kapatad baning kaya katamong daon matanggap yara paning Joseph pang mayupayang totoo. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang akakit ming makapagmulala mong lugod king biyanang Santa Maria Faustina Kowalska, Birhen, at king pami patutunang Kristo, tanggapan mo sana reting kaya kaming ayin ning kapurian at katula mo yung kaya kaming pamagdawon, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginooman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Ita siya ring puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pinkarapat dapat ang pon matulid ing pasalamatan ta kang paratit numan ka rin. O ipa Diyos king alananga at lubos mayipaya. King Aldo iti parang alamila rin kaya kang santo. Amita gularing king biera kang Kristo alang-alang king kayaryaning banwa. Emo na ng lugod, ing papakit mo kaya kami kabang ausan ming pasibaying ketawan, king mumuna ng kalinisan at agatan mo keng takman kete king yato, karing kalam ning tuto king bie. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, laing makiabi alantok ng babiyak kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Ligaya,
Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami, gawa na lang katawan at pandaya ning ginuming Yeso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang beng mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinawo ning biyan aking pamailasang pon kamatayan na, kinwaning tinape, pepa salamata nakat pinuri, piraso ning tinape dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti ikayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayo po'y misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyang ening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kay ting tinapin ning biye ang poning kalis ting kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepaliarian mo kami matampang talak at arapan mong pon sumuyo kaya ka, kaming ansanang misulusulok ing katawan ng pandayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipahing banal akapulungan mong makalaganap king meto yato, banbiganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino ing Arsobispo mi, kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo emerito, ing Kapariyang Kapampangan, ading sablang parin pon diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, minuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Pangadimila o Diyos, ding pakamalan ming mayango na bye. At gaganakan mila, misan pa na, betang masanting at mayap ng tiro kaya kami, alikpanda at mayap kadimbawa, nga makanyang kaming miyan tabayanan, king kaya kaming pamibiyabiyang alanalo, at makanyang mumi papakayap, noon agagawa, nung naning mayap. Nya adwan mi, ingidala mo lat ding sablang mayango na biking pakalulu mo kaya masalang arapan mo. Pakaluluan mo kaming gawin mo kaming karapat dapat magkamit king biala ng gaban kambenin no na Virgen Maria, induning Diyos, kamben ng San Jose, ing esposo na, kambering no na Apostol, kamben ng Santa Maria Faustina Kowalska, at kambering sablang banalami bebe, kalugod-lugod kaya kaking kaya kaban ng panawon, apuryan ang pon, apaliganda ka sana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan na, kambena ampon kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal ampon ligaya, kaya ka o Diyos, ipandubos mayipaya, manggaman king kalanangga. Amen. Manalangin tamo, para king panyatang ning kayaryaning Diyos, busal tamo.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paralang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami, King Sablang Maroko, pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panahon mi, ban King kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati, King pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagulan, King Sablang kaligadigan, kabang panayan ng pumpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, save pami, ing ginuming Yeso Kristo sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiyak ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan ang pon, pisan metungan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiye, ang pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Yan pang tayo, ing waga, ning kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya ko. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan. Pakaluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan. Pakaluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami Niyo, ing kordero ning Diyos, ang milalakoking kasalanan ning yato, nuan laring daranap, ang pon kakawa uling, mipakabsyan la. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap nako. Katawan ng Kristo. Amen.
para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal aparalan. Abayan da kayong ni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka mahigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mowari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ibayo na saniting Eucharistyeng kaya kaming tetagan at sikanan. Manatili kaya sanang malapit kaya kakalupa ng Santa Maria Faustina Kowalska, kapamilataning pamananggap miking kasakitaning biye, bilang metong adake ning kasakita ng Yesu Kristo, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kawangis ning alagad ning ginuking ebanghelyo, pisyag ning kayang kayadonan, at agad ning penusignan. Itaman sa kaniting misang kaya katamong darawon, nanuman ning kaya katamong kayadonan, mayap pa kayadonan, makanya nakatamo sanang panusignan ning apong Ginong. May yapang kayang ni-revise itang third line na ning kaya katamong binyakong panagkat at tanaga at king grasya ning Diyos makibat tamo kaniting panagkatatanaga ning kaya katang pamigunam maya pa kaya donan kaya katang panusignan pag nasang mituruanan banking die mi panuanan. Adwan tamo ngining grasyang pakayap ning Diyos. Ating punto nung misan nasasabi daring aliwa kanako ing aturuanan kula ketang pamanalangin na ausa na Jesus prayer. Anong nuya paulit-ulit babanggitan ing lagyo ng Jesus. Ako man mituruanan ko mo at gaganakan kay miyang ubiyang Sister Gloria Ross RVM Sister kaya ke dimdam at abalo iting Jesus prayer. Pero nung lawen tayo ing Biblia, Jesus naman yung mituro talaga na panagkatya na nanuman yung kaya katang adwan king kayang lagyo makanyan tang min panusignan niya makanyan niyang mayapang gamitan ng lagyo ng Jesus at king kayang lagyo misan pang adwan ing grasyang pakayap. Malugod at mayupayang Diyos, metong karing kaya doon ning balang metong kaya kami yapining manyawad kaming kapaldanan lubos kaming kumayap, kinano pa mang panamdaman ming sakit, physical, emotional, psychological, o spiritual. Adwan ming yatsit mo, misan pa rin mayupaya mong gamat, at sana makanyan ming tagkilaning balang metong kaya kami. King pamakirake mi kaniting banalamisang darawon mi, kaya king radyo ning Arkidiocese San Fernando, Pampanga, kaya ni king DWB 91.9 Bright FM, misan pang kaniting kaurasan, mi bulalag ing lugod mo, kambening kaya kang pakalulo. At king kaya panmut kayo pa yan, nuya pa man ing balang metong kaniting kaurasan, mi pag-iabot at mi pagkalubing grasya mong pakayap, mga intulid mo niya kapaldanan, kaya kami pati na karing pamilya at pakamalan ng yeni, paki pangadimi at panyawad mi namang grasyang pakayap. Mayap ka, mayupaya o Diyos, at kaya ka alang imposible, punta sa at magdatuning grasya mong pakayap ka niyang apektado ang daki ning pami kakatawan mi. Dinan mo kayang kapaldanan. Iyaiting kaya kaming kayadunan, asana kaya kang panusignan. At king lagyo ng Jesus, ibigay mo yung grasyang pakayap. Amen. Tabi nga dong Jesus. Jesus, 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 Jesus.
San Fernando, ipanalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo San Padre kami. Pio Peltercina, Ipanalangin mo San kami. Camillus de Lelis, Ipanalangin San mo Nicolas kami. de Tolentino, Ipanalangin San mo Jose, kami. Ipanalangin mo Virgen kami. ning Lourdes, Ipanalangin Virgen mo ning kami. Fatima, Ipanalangin Virgen mo del kami. Carmen, Ipanalangin mo kami. Virgen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Sagradong Puso ng Yesus, Pakaluluan mo o kami. pakayap ng pusong Yesus, Pakaluluan mo kami. Santa Maria Faustina Kowalska, Ipanalangin mo kami. Katlong Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan, O Diyos, at pakayapang lubos. Kaya doon ang yiting, ting balang metong kaya kami, asana kaya kang panusignan. King Lagyo ng Jesus, ibiyaming grasya, ban makibat ka rin kaya kaming kaya donan at pamangailangan. King Lagyo ng Jesus, dinan mo kaming pamikatagon, O Diyos, ban king timing pamanalangin, kaya donan mi, umelang mi panusignan. Panwanan mo kami, O Diyos, dinan kapaldanan, bendisyonan. King Lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ing maya pa kaya donan kaya katamong panusignan. Salamat kin Diyos. Sakal pong salamat at maya pauto kaya kayo. Ibiyemu